Ulat buha tadalu ngarana na maur da Yesus Kristus. Henang dekaya bata paraga Bali ta acara pamaring ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Bada di pak babaca na renungan ya malakata habayang. O ala ama ala maurima maingut awang majaga. Yaga manyia mahuhu anamu trahinaya bama kahuru karada bama paoha pamalang ya nangaramu. Mulana nap aye ya kana panamungumu walung talak na malapalapahu dirakapia kunanya ma baiga mata mageluli ya kat hadadona. Trahinaya mauri buhang maka pateng rangu ya napulungu. Woga makanam mangan ati kapihalama. Rakapia kunanya ma pamarang ya napulungu dangkam maka bampahalaku ya tamurkuma. Mulana mauri Yesus Kristus ya kadika na pamanima. Amin. Ulda dibuha na renungan na pa rangda terahinaya tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judulna Tagu Wikide walung ta kitab Yehezkielu kawut habul walu bajar habul hiwa lapa bajar dumbul patu napa pata dada ya kadika na bajar dumbulu na mawina na lingna na tau kalung napa na kolung buda kalung na mula bana padowi na makalung taka na tau iraku napa na padaya na buda irakna Yehezkielu kawut habul walu bajar dumbulu. Ulda dibuha hadau naga aya na berita tentang nama ngoma jaka na anana nama rampok makaweda ta daerah Kuningan. Nama ngoma nau pura-pura ne pada di matugahu vaksin COVID-19 pada marai jada olina. Taka na anana na mahalemu dia yang nama dade hapiru. Mai de kaduda ta umana na makaweda. De kidaba dah kada dowi dia kada amahrara. Higul naka pada peja kapalihi ya padahaka. Na mangoma ya kana anana masing-masing huki dahaka. Ulda dibuhagu napawolu da ina ama biha panapurung taana da taka biha jala bada nama kalung ya kan nama irak napawolu da orang tua biha pada pekerung da ana da taka biha jala badaa napawolu da nama kalung nama da kalung ya tagui kimade mer yalang na pul da duta nama kalung nama da kalung tagui kide masing-masing tagui kidah tahaga ni mauri dapa aimang hak hukum papapurung dapa tagu hukimanya na tau nama da jala jere nama jala ya napa hukum ta Yehezkielu kawud habul walu bajar dumbulu wina na anana dana tagu manya na jalana na amana dana tagu manya na jalana na anana imauri na buhanya na tau akatu pana majaria kana peku maruk imauri dana tagu padai tu mane na jala amana ta anana bolu dabana baganane nama kalung nama walung taina amada biha bana dari teladan kapeku keria taka bolu dabana nama akatu nama da kalungu nama walung taina amada na dari pelajaran kapeku helinya tabarukuda baik da ina amada maupun duta tagude na duma wikida. Amin. Malakata habaya. O mauri ala amam ang taong majaga.
manga meka pating ya barangu ya na pulungum terakhir ya. Mamanug ama, maka rewu kamu pamula maduga me taati manya mahatau hatau marangu ya. Dan kan peku tubuh lap banabua. Kama peku tadi tau kalung tepintana. Bampahalaku ya na pulungum tawai ngera manyama. Mula na imor Yesus Kristus dia kadikana pamanima. Amin. Dednau nakaulad buha dari renungan terahinaya. Taka abi bula kinya bami like, subscribe, dia kaban pabarinya ta ulim. Karena ia kata minau, mangami kapadiki duma bami wewarnya na Injil, nyemi jeka na yeka be. Mau Yesus na pamaringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.